adventure ugoy kabati sa karsada diri bag-o ko nagpa-washing sa kong motor. I really hate this road. So bag-o pa ko naglimpyo sa kong motor mga bay mga inday makisip ng karsadaha. 3:10 Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Nganong need nimo magpalit og motor dire sa Philippines or sa Cebu? We will dive into some reasons why it's almost necessary for us pa magpalit og motor. Anyway, we're just driving around my town for a moment here sa Cebu, and yeah, so that's what we'll be getting into. Besides I just want to clarify this tanan na kong may istorya are all my opinion coming from someone who has been in commuting for a while and then owned a car for a while as well. Panay akong, that is where I am coming from as a vlogger and someone nga nag-istorya about aning mga topics. And so first and foremost, ang ako yung istoryaan na is ang adventure. One of the very, very, very thing to consider why you should get a motorcycle is for the sense of adventure that you get every time you go out. I bought my motorcycle first and foremost for adventure, pawala sa atong stress. Secondly, one of the best things pag nang mapalit tawag motor is ang point na less gastos. Nganong less gastos? Compared kung you're someone nga nakay sakyanan. Kunya, magpalit ka og motor. Imalig yung nauna-una, if everyday kang gagamit dahil sa imong sakyanan, it's very costly. Every time wala ka gasolina, 1,000, 1,500 kung mag-full tank ka, most likely kung dili kay traffic, say for example, there is sa Cebu, kung dili man nandiyon ka magsigig pa traffic. Kanay mo 1,000, most like, or 1 full tank 2 weeks, pinakataas na. Kung tag 500 ra something igas, most likely sa vehicle like mine, like a Stargazer 1.5 ang makina MPV, siguro hiyabtan og duha ka adlaw. So kung magmotor ta, compare lang nato ha, if motorcycle ang imong gamit, 500 is already what? Full tank na. And di lang kay full tank, it will last you almost week or so, plus or 2 weeks, depende sa gamit ha. But I'm saying, isa ka iskina, hinarminor ta ginagmay, kay daghan ring mangagi. And for someone like me nga newbie sa pagmumotor, that's really something to look out for. No, 500 niya, dugay kay mahurot. Imagine nimo, oh my God! Di nagandagan nimo kung dali sa town or syudad lang ka. That's a lot. Uy, daplinting. So inana ka, grabe ka tipid. Secondly, kung ka-commute man galing tanya pag motor ka, biggest difference pud kay if mag-commute man gud ta, mag-jeep ta, going somewhere. I know most kang relate, I can also relate way back kung mag-jeep ta, dugay kay man labi na og kanang oras ting buhi sa trabaho og sa eskwelahan. Sus dugaya gid nimong makasakay. Bilagro na lang og makasakay ka within 5 minutes kung mugawas ka alas 6 alas 7 sa trabaho. Inana kadugay. Unya kung makasakay man gani ka, I know karon di naman pwedeng kapyot kay nag-jeep na sa ko a few days ago. If makasakay man gali ka, unya kuan swerte na lang og makakapyot ka. So inana siyang sitwasyon no, pagtig yung paita. Kapyot or karon sa modern jeep barog sa sud, although aircon man noon cons pro pod kayo kay aircon dili cons ay mga inday nagbayad ka imong giplitis the same amount, you pay the same amount
simply unya nagbarog ka. The whole trip pagi siguro kung syempre kita laki man tano atog yung palingkuron ang mga babae, mga tigulang o uban pa diha. So medyo lisod gid compared ko magmotor ka. I mean, I don't advise ha nga mangutang magmotor. I'm not saying that kay if lang possible para nako mas maayo gid og kasyan ang motor. If imo man ganing utangon 1 year is the best. Para nako 1 year lang pasa para dili ka financially burdened. So if magmotor ka, kahit ang 3.5 ra, you can get a Beat, a Honda Beat, or a Mio, Yamaha Mio, which is guwapo, no? And it frees you up. I know some cousins of mine nagmanabutor. What they did is, gikan sa ilang mga regular trabaho, gina-sideline nila ginagamit sa Move It o angkas. Dagdag kita pa, ang angkas rag Move It nila ang nagbayad sa monthly sa ilang store. Fit pa nga, and the weekends, makalakaw ka. You can do whatever you want. You can go wherever you want with your friends and uyab sa imong kasawa. So, no matter kinsa imong kuyog, makalakaw-lakaw ka. Nindot kayo ang feeling. Sakita atos kung lubot oy, pero compared sa kung ako ibutang pod sa kanang mga owner of four-wheel drive vehicles, why I would say nga necessary to buy a car. It's not every day nga gusto na ito mapagawa sa itong sakyanan. Say for example, magpalit ng tas merkado. You live somewhere nga na-idol nga merkado. It's not, nako, kapuyon ko o pagawas-gawas sa upat kaligid nga sakyanan. It becomes a tedious chore for me. Compared nga magmotor lang ka, dali kay ka makalakaw, iswag, makaantog mga lugar nga dili madto dayon agoy lupad-lupad nga plastic. Grabe gid ka favorable kung magmotor. Plus you add pagidha. I know maski asa sa Pilipinas na ni, pero just me ang motorcycle community is like nothing else. Mag-drive ka, upat ka, dikit nga ba yung enjoy. Kamo, comment mo down below if you guys own a four-wheel vehicle. If na kayo makasabay sa kalye, you don't even know who owns that vehicle or wakay pakialam. To be honest, niya. Oh no! Naghanang iro, dagang kay iro mo sig tabok-tabok. So wakay pakialam sa mga motor mang good, no? Nakasulay ko katong nag-practice ako using my cousin's XRM. Hapit ko may slide. Niagi ang mga uban magmotor, nangutan na din, pre, okay ra ka bay, so inana ba? The sense of community, the sense of strangers trying to help you out because you're part of one group of people na nagmotor. So there's a very, very good sense of camaraderie sa mga driver of motorcycle, motor riders. Even if you're not part of the group, as long as nakas karsada nagdagan, you are part of us. And to be honest, I even prefer driving my motorcycle. Now let's go down more seriously sa cost of ownership. Kung arita sa cost of ownership atong buwakon, ari ka sa mga sakyanan, insurance pa lang yearly, labi na og encumbered pa sa bangko. My God. It's gonna cost you a lot. Mine is around 28k, insurance lang na. Motor, we all know, it's a very big difference. Just so happens, para nako lang yun na the biggest pro for me kung magmotor is sense of adventure. Ugoy ka bati, there's karsada, dere bago ko nagpa-washing sa kong motor. Oh no! I really hate this road. So, bago pa ako naglimpyo sa kong motor, mga bay, mga inday, marisip ng karsadaha. May ganit na lang, dili siya lubog sa lapok lang. Kuan lang, basa lang jutay. Annoying kay stanan. Ay, huwag na nila maayo diha. For some reason, there's my pitos. Pero balikan na to. Ang mga inanang butang, cons lang nako para sa motor, doon kasi disgrasya, obviously. But if you are just a defensive driver, di lang sad ka kamote ka na makita na to pero hindi sa mga vlog. Before mo to mulakaw, mag-ampo lang ta, mag-usta. Inana lang niya, hinay lang good. May say nag-ingon mo diyang kiglong ba kasubang rider. Chill ride lang.
para nako, okay raman. The same, almost, you also risk kung magsakyanan man sa ka, there's also risk kung magdatang sakyanan. And it's just so happens, kung motor ka, nas maggan ka tumbag, ikaw kanas makumbasag ka. So kana, cons. Another con para nako is, kung mag-uwan, syempre, tanhin mo na, padaplin ka, but you can turn it into a pro rapod. Kaya pa, if mag-uwan, no, daghan kang ma-meet ibang riders na masilong pod. You make friends, para nako, I can make new friends, expand our circle kung unsa man galing. So may anang butang, and you add the fact na ang motor maski asa ka man to, you can go. Kari kag nga daangad may nga pati nga karsada, you can do it. Anyway, I think that's it for me mga bay, mga inday. Thank you so much sa pagkuyog na to tonight sa to ang vlog. Kabati sa karsada, isa mga bay, mga inday, isa magbiya kay bliko sa taas. Thank you so much sa inyong pagkuyog mga bay. Ride, do remember, one ride, one catch, one bite at a time. Thank you so much. Oh, by the way, thank you sa ating new subscriber, no? DaddyRocker.ph. Thank you so much, sir, sa pag-subscribe. Nang hinaot ko, guys. You can hit the like and subscribe button, smash the like button, and please comment down below if you agree with me. Thank you so much sa inyong panahon, and hope to see you sa sunod video.